Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas ćemo vam moja nana i ja pokazati kako pripremamo punjeno povrće na starinski način u tepsi. Ovdje u ovu tepsiju smo pripremili nekoliko paprika, nekoliko komada paradajza i jedan poveći patliđan. Za fil smo pripremili pola kile mesa i 250 grama riže. U to dodajemo 1 filđan ulja, malo peršuna, soli, malo vegete, crvene paprike i malo bibera. U to ćemo sitno nasjeckati i 1 glavicu manje luka. Mi smo naše paprike očistili s pomoću spravice za tufahije, zato što je mnogo lakše i kad očistite paprike ostanu čitave i ne puknu. Na isti način očistimo i paradajz. U paradajzu moramo izvući korijen zato što je jako neprijatan kad se jede. Polako izvučete korijen jer se teško vadi. Sada napravimo poklopac na gornjoj strani paradajza. I malom kaščicom izvučemo samo srce paradajza, ne meso, samo srce izvučemo. Sada srce od paradajza slobodno veće komade isjeckajte na sitno i dodajete u fil. Fil lijepo promiješati. Kada smo fil sjedinili, punimo 1 po 1 papriku. Kada napunite paprike, polako podignete poklopac od paradajza i napunite paradajz mesom. Sada ću vam pokazati kako moja nana filuje patliđan na starinski način na koji je njena mama i njena nana prije filovale. Moja nana ovdje je rasjekla patliđan na 8 dijelova i sada ga filuje kroz sredinu jer patliđan ima jako dobru i zdravu sredinu. Punite ga sa svake strane. Ovako izgleda naše povrće koje smo filovali. Mi smo stavili malo putera odozgo i posuli malo začinima po želji. Sada ćemo dodati 1 šolju vode. Sada ćemo naše povrće pokriti folijom i staviti u rernu na 200 stepeni da se ispeče. Evo naše povrće je gotovo. Pekli smo ga 40 minuta na 200 stepeni i kada je počelo da vri smanjili smo na 180 i pustili da se polako krčka. Evo riža je sada lijepo skuhana. Sada ćemo ga otkriti i staviti u rernu još 15 do 20 minuta da lijepo porumeni. Evo naš ručak je gotov. Vidite, ima puno safta, 1 šolja vode je bila dovoljna. Jako lijepo miršu, izgledaju vam ukusno. Sada ćemo probati 1 papriku. Mi smo također napravili i sos za naše punjeno povrće. Ovo je isti sos koji smo pravili za sogan dolme. Link ćete imati u deskripciji od videa, pa možete pogledati kako da napravite sos. Sada ćemo probati našu papriku. Kako je ukusno, jako je divno, ima puno sosa. Vidite kako je fil lijepo ispao, kako je razabran. Nadam se da ste uživali u našem videu. Ostavite like i komentar i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!